گۆڕانکاریەکان لە پرۆژەیەسای بودجە بە تایبەتی مادەکانی 13 و 14 کە پەیوەستن بە پشکی هەرێمی کوردستان و شایستە داراییەکان و دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان لەم بوارەدا کاردانەوەی زۆری لێ کەوتۆتەوە. مانوێ بزانین کە لە پەرلەمان چی ڕوویداوە، ئەگەر ئەم پرۆسەی بم شێوازە بەردەوام بێت مەترسیەکانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان چیە؟ میوانێکی بەڕێزمان لە دهۆکەوە لەگەڵا دکتۆر خەلیل غازی ئەنجامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق لە دهۆکەوە. من پرسیارەکان ماراستی بەڕێزیان دەکەم. دکتۆر خەلیل لەم کاتت باش جەنابەت ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراقی زۆر باس لە کاردانەوەکان و هەروەها ئەنجامەکانی ئەم هەوڵانە دژ بە هەرێمی کوردستان کراوە. مێ بەڕێزت ورتر بۆمان باس بکەی ئەوەی لە لیژنەی دارایی کرا چۆن کرا، چ لایەنێک ئەمەی کرد، بە چه ئامانجێکیش؟ سلااف بۆ بینەر و بیسەرێت کوردستان 24 دیسە بۆ وێن بەڕێز ڕاستی بەری سێ هەفتیا چەند پێشنیار هاتنەکردن سەر گۆڕینا ئەو بابەتên girêdayî herêma Kurdistanê ve taybet Xalid Anku bendê 13 û 14 madde 13 û 14 yên proje bû carême û ew hemî dema jî rastî evî babetê girêdayî herêmê ve têne rojê du mayê çikê heta ku planê xwe ser bixin ew jî ew guhorînê wadvên we yê ku pitir yani dijminkariya herêmê têda heta radeyekî cebecê bikin. Rastî me peyama me ew bû ku hikûmeta herêmê û hikûmeta federal yê geştine ser çend xaleka tifaka kirî ve ser wan xala îtilâfa îdara dewletê me qebîl kirî gel wa îtilâfe û we serwan rêkeftina jî dîsa projê bûceyê hatiye nivîsîn. Nûke ew guhorîn têda pîlaneke dîtname pîlaneke bû revînêş wacibê xwe bû revînêş wekû dibêjin wacibê xwe beraberê herêma Kurdistanê çend endameka ku baraptir ji wan ew wekû dibêjin ew çekdarin hêzê çekdar û hindek babetê ew hizbê dî ew pitir ew tundrew çend pêşniyarek nivîsa bûn berî sê heftiya bû guhorîna û zêdekirina çend xala ser birgê 12 13 sê bibirin 13 û 14 yên distûrî yê bûceyê me jî rastî me red kirine ve ew hemî belê ew xala pitir girêda bû pindê ve ku desthelata hikûmeta herêmê lawaz bikin we şiyanê wê yê ku bizavê û yê ku dîsan îdara hevpişka kertê naftê nemînitin û ev yasaya bibîte cêgir bû yasa neft û gazê. Diktor ev rêkeftina derketî li der encamê gelek seredanan guftûgû nîqaşan bû di navbera lijneyên hikûmeta Herêma Kurdistanê û Iraqa Federal. Boçî lijneya darayî dawiya dawiyê amade nebû vê reşnivîsa hikûmeta Sudanî pesend biket. Yani sedem çine ku hindek endamên lijneya darayî axiftina wan tevgerên wan serûyên serokê hikûmetê ne. Ez şê bêjim babet ihtimale pişkeka wê girêdayî herêma Kurdistanê ve pişka mazin girêdaya navbeyna we bixwe da. Hindek layenê heyn ku her îtilâfa îdara dewletê ji Kurdlê Şîîne nevên hikûmeta Sudanî serkevît û Sudanî ve kesayetî jî nevên hint bilind bibît û hint mezin bît ku ev salet telbijartina da yan cek telbijartina da zorîna denga bînt û bite kesanekî mastir ji wana û pêstir. Ev e şilakî. Şilakî dî ve jî şerê wana nav serhindê ye pitir bû daveşkirina parê bûceyê. Munaqelata da sıra'a heyt navbeyna Kurdlê ciyawaz da yet Şiî û yet Sinnî wî dî jî hem ya yani ser munaqelata pitir herekî pişka mezin bi xwe revkêştin. Dîsan vêja herêma Kurdistanê bite yakiriye wekû dibêjin hêcetek bû hindê ku ew itîfaqa hikûmetê her du hikûmeta kirî ew itîfaq heger têk biçîtin de belku bite şikestinek bû serokê wezîran û ewana jî ew hep serahet bû me dibêjin ne ku tiştekî veşartiye belê. Vêca ev e xalê serekînê hindê ku ew hes dikin herêma Kurdistanê têkdana tifaqê navbeyna me û Bexda
ببتە ڕێکێک بۆ لاوازکردنا سوودانی. باشە دکتۆر خەلیل باهۆی ئەو گۆڕانکاریانەی کە لە پشتگیری کوردستان کراوە نادەستوریبوونی کارەکانی لیژنەی دارایی ئێستا کۆبوونەوەکانی ڕاگیراوە بڕیار بوو پەرلەمان ئیتر دەست بە پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە بکات. هیچ وادەیەک بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە و کۆبوونەوەی پەرلەمان دانراوە؟ حتا نوکە نەخێر یعنی هێشتا بۆ لیژنا دارایی بخۆ کارێوێ هێشتا مای يعني ما بدون هيك نينا او بابت او برجن 12 13 في جارك ودي بين النفيسين وهردو لاينين كردستاني ولاينين دي جهنا اتفاقا كسر هندي جبرك وصا مجال دينا بريفا بچن هر يعني شكو قال خالتين نه دستورينا اكل خاله او كنت بجنيا باشا كوتي شكوش بري چند هي وكا عندك شكايت كرو محكمة اتحادية أو كرو ده سلطة حكمة هريبة أنا ده سلطة حكمة فدرالية لا حكمة فدرالية تشيتن وديسان وكو كتلة بارتي دا خاص كريا كو مبلغه كي كوجمه كي گنجاي باري كدت ما بودجه دا بو هنده كو بشين خلقي قربو كان أبي كو باشا كوتي بله وجا چو مناقلش بشكو هريبة چو مناقلش يا فدرالي بله دکتور خلیل اگر هاتو پشک هریما کردستان بوان گوهرتنین گودبند 13 و 14 ده هاتنه کرن بهتا پسند کرن جالی پرانیا پارلمان و دکاره افیه کجی بهتا کرن چهار نویس ویرای کفتنه به تایبت یا کو حکومت لسر بنگه هاوی هاتی آوا کرن هف پیمان چارچوبه همه هنگی بجن بگشتی او هف پیمانی کجرات گوتن اداره دانا دولت دکارن یعنی دکار کردستان دکاره چپ که لسر و اساس دکارش ویرای کفتنی در بکه و چارن ویس حکومت وی وقتی ده چلهت بله پراستی او کجمی پاره کو پشکهره می هاتی دانان پراستی ام یعنی هر لینرینه که موضوعی دیال بید کنه پشکامه ها درسته يسبب مكيم سر هندي رژیم قبیل کرده و پشکه و دا حتی کو سازشکان اجتماعی چه بیتن و وضع سیاسی و آبوری جگیری بیت العراق و الهرمه ما بتشتا قبیل کرده حکمت هرمه جی قبیل کرده لی او خالد هاتین نویسین پتر اون و که ما گوتی کو قوار هرمه لاوز کن و تگدن ام پراستی تگدانا آنکو او بابت سرهاتین دنگدان لجنا دارایی بری چند روزکا او چه مجالی نکو ایلاده مجبور نکو او ائتلاف ده جبرک چیتنو و احتمال بتأجر هندکو حکمت جیتک بچیتن حکمتانی که باشا دکتور دواکەوتنی پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجەی عراق بۆ 3 ساڵی داهاتوو چەند مەترسێکی بەدواوە دێت بە پێوەی ئەبێت ئیتر لە وادەی دیاریکراوی خۆی دام پرۆژە یاسایە پەسەند بکرێت کۆمەڵێک ڕێککەوتنی دیکە هەیە لەسەر بنەمای ئەو پرۆژە یاسایە پێویستە جێبەجێ بکرێت ئەمە چەند مەترسێکی لێکەوێتەوە بله امشي بوهنده يعني اگر اف بابت امهرين جيگير بن يعني صباحي دبته اگر هنده كو نبلس بن بو ريفا برنا بو جا او ببورن ياسا نفت و غازي ديسان ماده 140 ديسان چندين ماده ميتين نوبينامه دا حكمتا فدرال دا تلاويستين او تبيا بين چارستر كن حتى كو آرشب اكجاري بين چارستر كرن بديت نامن و از دانستان دید ملگلوانا گلک جار ام بینین وقت بيجن أوانا حماسك نينا رغبتك بهندي نينا كو ياسا نفط وغاز بين نهاري والبرلماني پسند كن أو بيجن أو حس كن دائما سلطة مركزي بتن هر سيستم بري وسلطة مركزي وحكمتا فدرالية أو حس كن بيجن مركزي أو تسلط بداهات وتسلط سرهمي ولاتيون عراقي بكتن بهمي آين ونتوا ومذهب و اما براستي او ربازه ياكو ما اتفاق سركري او ياكو دولة عراق نيز سرهاتي دانان بشتي 2003 هم هيفيد كان كولا يعني فاوندي دار لا همي لا حكمة هرمي دي جهنا اتفاقك او شيء او لا جالكس فاز دكتور خليل غازي انضم للجنة الدارية برلمان العراق جده كي بالي كلامك العفو بفورة تبي عم تشتكي بظالمكو او كسانت بقاوي اندامت لجنة برلمانتار جالك شوانا جهنادنا يعني او
او وعي سياسيين كو خلق سياستك يعني كو صباهي ودصبا ببينن او برجله برطنك سحكي هر ايك بس ما في باجر خو مروف خو مزيكت خو تنه يعني حتى كو جلا باجر عراقي هنا جلت فقيرن هجار الزور اللي يك برلمانتار بحث ناكت چنكو اوي باجر تشنوين لجنه داريني باش دكتور خليل غازي انضم لجنه دارایی پارلمان عراقي جالك سپاس دكتور زۆر سپاس.